centar je u subotu 2. marta upriličio otvaranje izložbe magistarskih i učeničkih radova pod nazivom Manje znači više. Profesorica Amela Janović i učenici Srednje škole primijenjenih umjetnosti su tim koji je na uspješan način pronašao spoj između magistarskih radova koji se zasnivaju na minimalizmu i geometrijskim oblicima, te video radova koje su učenici imali priliku raditi u sklopu redovne nastave na časovima teorije likovne forme. Izložba odiše savremenošću i aktuelnim tendencijama danas u svijetu i u Bosni i Hercegovini. Prisutnima se u ime Izvor centra na otvaranju obratio direktor Todd Dinius, kojemu je, kako je rekao, bila čast ugostiti ovakvu izložbu. Na izložbi Manje znači više predstavljeno je 14 filmova i 20 magistarskih radova.